Umusifuzi Letexier tumanze nemera ko ibintu bibaye hano harimo byinshi bitari feye ijana kwijana. Yego Ariko nkanemera ko nyine nikorera leta y'amakipe manini abahongiye amakipe manini abari bisambo uburyo busambo bwabo umuntu agira akabwakira. So ntabwo muri rusange ndabifata nk'uburyo bw'ubusambo, ariko nyine hari ikintu amakipe mato aba agomba kumenya no gukontrola mu minota yose igize umukino. Wowe niba ikipe nini ugize amahirwe ukayitsinda, gera uwo mukino ufate neza, nyine urebe 100% iminota yose igenga umukino uyikontrole neza. Ikipe y'Igihugu ya Misiri ngira ngo bamana nko kuyishyura igitego kimwe. Navuze ni ndasaba Misiri gufata Messi, kubera ko niwe mukinnyi nabonaga mu ikipe y'Igihugu ya Argentine uri decisive. Niwe mukinnyi nabonaga mu ikipe y'Igihugu ya Argentine uri decisive. Wa mukinnyi uri bufata umupira agahita afata umwanzuro akagena ibyiza ikipe ikeneye. Uwo yari Messi. Neza nyimara kubivuga nibwo Lionel Messi yatsinze igitego cya kabiri cya Argentine cyatumye banganya ibitego 2-2. So nawe nawe wavuze ikintu cya côté mental gute? Impamvu ari côté mental nuko ikipe y'Igihugu ya Argentine warubizi neza ko mu bijyanye n'imitekerereze, mu bijyanye na experience, ikipe y'Igihugu ya Argentine irayirusha. So ukavuga uti Misiri nitabasha kugenga iyi minota ya nyuma baraza gutsindwa, kubera ko côté mental bamaze gucika intege. Ubundi ni nako bigenda. Iyo utsinzwe ibitego 2-0, abantu banabyumve neza, nsinzwe ibitego 2-0, umukino utangiye mu gice cya mbere, none nkaza kukwishyura ku munota wenda wa 85, nkakwishyura no ku munota 90, bakatwongeza nk'iminota 5 y'inyongera. Iyo minota 5 ya kipe yavuye nyuma yishyura niyo iri muri cas de force, kubera ko iyo kipe nifite imbaraga kuko yo ivuye inyuma yishyura. Babandi bishyuye ibitego bo barahita bacika intege, bacubire imbaraga bari bafite zijye hasi. Simplement birumvikana. Reka tubishyire muri leta y'umupira. Yego. No kuvuga ngo iyo ufite 2-0 ku munota 80, yego, ubara ngo ni ikindi bukore kugira ngo nyura amanota. Iyo ufite ubusa abavuga ngo ni ikindi bukore kugira byiza nkore ko egalization. Icyo kintu cyo gushaka egalization iyibonetse. Yego. Uhita ujya muri yagira ngo ni ikindi bukore ngo monera zirita. Unakahita vuga ngo yatekereza ngo matso ngo yarangiye. Y'amanota 3 agato biragenda bite noneho ko dusa naho turuzinze. Ni iki turi gukora byiza ngo wenda tujye muri extra time. Nicyo ngicyo twagiye. So ikindi noneho ikipe y'Igihugu ya Argentine ni ikipe ikomeye, ikipe uzi ko ifite Messi, ikipe nyine uzi ko yakora ikintu cyose ifite Messi, ifite Lautaro Martinez, ifite Enzo Fernandez. Nawe reba cross Lautaro Martinez arekuye, twabonaga bisa naho nyine yatinze kuyirekura, ariko arayirekuye. Enzo Fernandez umupira arawureba, timing nziza aterekaho umutwe. Nyine iyo ni ikipe ikomeye ku buryo uba ugomba gufunga details zose. Ku musifuzi ni nacyo wenda kibazo nyamukuru warumbajije. Umusifuzi François Letexier ku bwanjye ntabwo yasifuye neza. Ntabwo yasifuye neza pe. Ngiye ku bwanjye ntabwo yasifuye neza. So abanyamisiri urugero ku gitego cya gatatu cya Enzo Fernandez bamusabye kujya kuri check up ngo arebe kuri VAR yabyanze. Urumva barasaba bro nabo kuri VAR nakuvuga ngo basi umusifuzi azarebe. Baranga. Sinzi wenda ibyo yavuganye nabo kuri VAR ntabwo tubizi, ariko nanone kuki ku gitego Misiri yatsinze bakacyanga, kuki bwo yagiye kureba kuri VAR? Icyo nicyo twakwibaza. Hari contre attaque Mosara yaragiye gutera, uwitwa Paredes umupira utakaje, Mosara agiye batavuga ngo yakoreye ikosa Paredes. Yadandabiranye mu kuntu ibyo nyine, kandi tubona Mosara nta kintu gikomeye yamukozeho. Nyamara Misiri yatsinze igitego bajya kurema ngo se ngo uyu musore ngo Lisandro Martinez ngo buriya ngo nibamukandagiye. Yes, bamukandagiye nyine, ariko ni ibintu tutari twabanje kubona areye ni ku maso nyine y'umuntu. Hifashishijwe VAR n'umusifuzi Letexier ntabwo yari yabibonye. VAR iraza icurubanza ati Lisandro bari bamukoreye ikosa. Ariko se ko abanyamisiri bakubwiye ko namwe mwatsinze igitego habaye amakosa 2, VAR kukitigeze intervena mu ikosa na rimwe. So nanone no mu yandi makosa tubonye n'umupira urenze, umupira urarenze bagiye kurengura. Abanyamisiri bazi ko ari bo bagiye kurengura, babona François Letexier yerekanye ko ari Argentine irengura.
bigeze ahantu umutoza Osama Hassan bimucanga arisekera, aseka ari kumwe n'umusifuzi wari uri ku ruhande, umusifuzi wa kane, baraseka nyine babona byabarenze. So kubwanjye icyo navuga Augustin, navuga ko ikipe y'igihugu ya Argentine nibyo kote mental mu buryo bw'imitekerereze, kote ya experience barushije Misiri, ariko nyine hari udufaveur tumwe na tumwe abanyamisiri bagiye gutaha bavuga bati ntabwo izi faveur zakozwe kubw'ubusa gusa, zakozwe kubera impamvu. Donc abanyamisiri barataha batanyuzwe 100%. Hari icyo kuganiraho kirutini byose ni Messi nabona ari kuriya sinzi cyose yagize. Oya nimba mutima z'amarira, ni byishimo by'amarira ibingibi. Nta kindi kibazo, nimba mutima gusa. Urumva yarari kuri Abafaransa bavuga ngo il était sur le point 2, yarari yendaga kuvamo Argentine bari bamaze kwibara ku munota 80, bari bamaze kwibara ko batashye. Cristiano Ronaldo agitsinda igitego kimwe, batangira kwizera icyo bita ubuzima, icyo bita relief, kongera kubaho. So urumva rero niba bizeye kongera kubaho, Messi agatsinda igitego cya kabiri cya equalizer, ibaze Messi kwishimira igitego cya equalizer kuriya, nibyo bibagaruriye ubuzima. None kuba bongeye guhita babona intsinzi rero ni ibintu bibaye mu minota nk'10-15 ya nyuma, ku buryo Messi byamurenze, yarize, byamurenze imbamutima za nicyo kintu cyamurijije, nta kindi kintu cyamubabaje mu mukino, n'ibyishimo byamusaze bigera naho azana amarira. Dusaraza kubijyanye na kampeni yabo irakomeje, yego barategeza hagati y'ikipe cy'Ubusuwisi n'ikipe cy'u Colombia. Yego iyi nzira isa nkaho itari igoye, ariko ureke bari kugenda bayicamo, ariko uko iminsi igenda izamuka baragenda bagarukira kutago nka faiblesse, ikintu cy'imbaraga zigenda zikika gake. Ubona ise ko Argentina byibuse ndajya muri demi final. Yego bijyanye n'imbaraga bafite kano kanyo babonanye uko bimeze nuko nguko ngiye kuvuga amagambo asharira abafana ba Argentine bayumve, abababaze cyangwa se ntabababaze. Argentine uburyo inyeretse aka kanya, hari imikino agiye itsinda yigoye, batsinze Cape Verde bibagoye, bageze muri extra time, batsinze ikipe y'igihugu ya Misiri bibagoye. Argentine in my own opinion, ku giti cyanjye, Argentine imbaraga inyeretse byashoboka ko wenda yanagera kimwe cya kabiri, igeze kimwe cya kane, nibyo byashoboka ko yazanagira kimwe cya kabiri, ariko sinyibona igera finale uyu mwaka. Nuko ngo abantu babyumve urugero ngiye gukora. Argentine Colombia niramuka ikomeje, Ubusuwisi bwo Argentine yabukuramo. Ubusuwisi nibukomeza Argentine yagera kimwe cya kabiri, ariko Colombia nikomeza izaba ari match ya kindumbwe, nta muntu numwe wazavuga ngo iyi ngiyi irakomeza. One ni ikipe bamenyeranye muri Amerika y'Epfo, ni match y'ingufu, baherukana kuri finale ya Copa America, urakoze cyane, ni match baramenyeranye, ni ingufu kuzindi. Noneho nareba rero iyi Argentine inyiyeretse gutya kuri Misiri, Argentine yanyiyeretse kuri match ya Cape Verde, nkabona nta mbaraga bagira zo gukuramo Colombia igihe baba bageze muri kimwe cya kane. Ariko nanone igihe bakuramo Colombia, noneho igihe bakuramo Colombia, Ubwongereza bwakomeje bwageze muri kimwe cya kabiri, bakaba ariyo bahura, nanone simbona Argentine donc irenga iyo mitego ibiri, umutego wa Colombia, umutego w'Ubwongereza. Biramutse ari Norvège nayo bashobora kuyitsinda, ngiye uko mbibona bashobora kuyitsinda muri ubu buryo batsinzemo Misiri. Nyine ikaba ari ikipe nziza, ikaba ari ikipe ifite imikinire myiza, ariko bakayitsinda kubera ko bayirushije iyo experience. Nyine Norvège barakubwira ngo nyuma y'imyaka 28 nibwo bongeye gukina igikombe cy'isi. Harandejo bundi basezera Brazil yarariza aravuga ati ibintu ntabwo twumvaga ko bishoboka, nyuma y'imyaka 28 tudakina igikombe cy'isi. Icyo ndi nyuma y'imyaka kuva 98 kugeza 2026 ni imyaka 28, sibyo? Ati ntabwo twumvaga ko twakuramo Brazil. So Norvège yo iramutse igeze kimwe cya kabiri, mbona Argentine yayikuramo kubera icyo kintu cya experience, icyo kintu cya côté mental twahoze tuvuga. Ariko haramutse hakomeje Colombia iri joro, hagakomeza Ubwongereza muri kimwe cya kabiri, igihe Argentine yabatsinze Colombia, mbona Argentine ku mbaraga bari kunyereka itari capable kuba yasezerera ikipe y'ikigugu nka Colombia, nkabona itari capable kuba yasezerera ikipe y'ikigugu nk'Ubwongereza ngo igere kuri final. So final iyo baramutse bayigezeho,
finali iratsindwa nyine ikipe yose yatwara igikombe ariko simbona Argentine ubu buryo ndi kwibona muri iki gikombe cy'isi sindi kwibona isimbuka iyo mitego ibiri Colombia iramutse ikomeje n'Ubwongereza baramutse bahuriye kimwe cya kabiri. Yeah, no kemeze cyane kabisa nako cyane Cedro kubijyanye na full time comment. Ubwo rero karambizi ubwo ukatira aho ngaho. Ibintu bisigaye bikoze